नेपाल पत्रकार महासंघ संस्थापक नाय सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ या सचिव गुकगु बुनि हन ज्याजोया लस्ता सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी पत्रकारिता पुरस्कार वितरण ज्याजो चुगुदु मातृभाषा पत्रकारिताका संस्थापकका रूपमा मानिआएका हाम्रो धर्मादित्य धर्माचार्य सँगसँगै नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापकका रूपमा हामीले मान्यता दिँदै सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठज्यूको नेपाल पत्रकार राष्ट्रिय दबुया कोषले वंगु शनिबार छगु ज्याजो याना ठुगु शिर्पा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज यात संस्थागत कठ ललागु ख ज्याजोले फोनिज यात शिर्पा नाप नि यादो तकन ललागु ख सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ नेपाली पत्रकार तेत नापा संगठित यागु नीति नेपाल पत्रकार संघ नि सोना दिगु ख त्यसैगरी आजको